Kok benih keng lebur ke hasil le. Engko ala koe pacakang, keng malemun kok butuh tak teng talon tengin jam kau oreng. Isor beje. Banyak tantretan Madura. Si Udin jeje margana laku resarian. Besi tua, monel dan tembaga. Bahkan benih karo isor beje. Kota-kota besar, orang Madura banyak laku ngak ria. Laku apa bun? Ya petang laku dun. Ala koe resarian isor beje. Duh bun, pas tawa orang bun, selas lebih murleke pas ala korombengan. Terus kapan kelebun murleke sepatut pah laku apa? Ala ko proyek. Ning pengakin kak? Iya kak, ning pengakin na. Ya mau ning pengakin na ducal bana kelu kak. May ducal lah kak. Cek benih bejan setem pengakin na. Taruh karo anu ku. Oh, Orang tak tahu sarana proses. Tahu nak kapan lah sukses. Yang keberhasilan rekempangi kau le. Padahal tak kira tahu rasa naudi nyaman tanpa berdasarna perjuangan. beda apa le? Ning pengakin na kak. Wala so ngodiji setem pengakin le. Jadan badan rapa kak. Jangan orang pas kayaknya tem pengakin na bi kaki. Iya bola ruang. Bulan so ngudang model telepon na timpek. Gak taruh karuan gitu kak. Ini mah bareng le setem pengakin na. Awak beri luar kak. Iya mah apa masuk? Yuk. Terus. Yuk. Terus. Dina kak ya, Dina keluar beli kopi. Oh iya le. Makanya gue nang atas. Gimana mah? Aduh, les syoteng. Pola istirahat dulu. Iya tim istirahat sih. Abu les keluar. Tak mampu kok. Iya istirahat dulu. Dia remek kak. Lu nak kan lagi istirahat le. Oh iya.
Kurang kaki lo, kurang na gena ya le. Ya gena kak, apa sih kalau tak gena? Ya takut rule. Ara apa? Bola nang koreng matur, pasti sang hudan beden. Ya kan kaki lo tau tibi le. Angke pernah orang matura menurusan besi benogam. Aji tak geng karo angkepen kak. Kaki kan pada orang matur. Dadi jangan ora benderaki angkepen saya ngaji ya. Ngicok ria, perilaku menyimpang si umumikan di manusia. Beni polen orang matura, beni polen orang jeba. Orang dimabain pada berdisalah ku ngicok. Jadi ngicok ja identikasi kau orang matura. Boh, minta le tempang barang jadin. Ambu lesok kelubun. Mungkin le orang nempong tak ambu sakale. Ya tak alhamdulillah munda iya. Ya alhamdulillah ka kaki bun. Mun ka tukang patoro nari ya innalillah. Ya tak apa lah istirahat kan lo. Keng cabit-cabit, mak le tuli mare. Iya bun. Da iya bun, maksud mat tinggal ruah, engkau ben mat tinggal, kebaik karyawan gudang resa harian. Ya mun keng kaken dek kalaku kotor, mayo. Keng laku dari seharian ria Sarah. Tak apa make Sarah bun, sepenting hasil. Par. Iya bun. Oke deh Saleh. Beda apa bun? Pula aja nambah pelakuannya tai par. Dari mana menurut kakek? Ya kok setuju bun. Ini Serbuddin ben Ateng. Cuma kira siapa siapa laku bun? Dari mana mundul mawi ben mat tinggal? Apu? Nih pas mat tinggal bendul mawi bun. Apa mun mat tinggal bendul mawi? Ya kan kaki lah bisa nilai tibi bun. Nak kena dua rotek kening parca aja. Laca langsung menjustis orang deh ya war. Pada dasarnya manusia ialah karta kening parca aja. Keng pulan kita tak pepet. Mun kadung tak pepet, pacik cik ya orangnya. Pakun saya ngalemis. Mun kakek terwa bukti yakin kata ngucak ria gempang. Bila kakek di PC, coba bi kakek pautan. Kakek bekal tahu kemperna orang si pernah tolong, tapi tak tahu asa kalangkong. Iya bun, aji lah budi kakek kapi. Pak lah kakek siap agaransi kamat tinggal bentul mawi. Engkau siap tuh partner. Ya tak ada sebisa agaransi kakak cucurna orang dia par, termasuk sengko. Cuma Arya rop aki kesempatan bagi si kedua. Mak pola pas ambui teti panyake timur leke. Semisal dekik berulah, ya tak akan ada kesempatan kedua bagi mereka. Ben pole par. Arya adalah upaya membuka lapangan pekerjaan. Kakek tahu dana desa. Dana desa ruah sistem padat karya. Artenna sakapina proyek si bersumber dari dana desa ruah seharusnya ikalaku akidah masyarakat si bedeneng tisa kele. Tocuna apa keangkui menyerap ke tenaga kerjaan par. Cuma fakta si bede lapangan banyak proyek dana desa si borongaki ke orang luar. Akhirnya masyarakat ditibik bingung tak nemu kelakuan. Leh,
engkau teroris harian logam ria bisa mengurangi angka pengangguran si Bedi Murleke. Iya bun, engkau siapa bimbing nak anak si kedua? Iyalah, tinang kau mulai ke Matura ya, saya nggak Matura gudang. Siap bun. Jo pas mobil saper ha. Berenang menarik. Kadi obung janda pirang. Mau nengkon di mobil ngaji ya, langsung ke baik komunitas. Komunitas ningko ning ngepai. Wala aja aku tuh. Keng pasti ke bayi fiti lagi. Tak langkong le, Apa kak? din kake mobil. Iyut. Anu lah engkau tukang parkir, tina kalau mobil lagi jalan aja. Oh iya kak, pesal pagi. Le, iya kak. Wala mare tempeng no. Oh iya kak. Mobil kuning hiburu ding siapa kak? Nun kali bun burne kele, sendi udang risarian logam. Halo, assalamualaikum Dul. Waalaikumsalam bun. Berada di emak? Budi Roma bun. Budi perintah. Ya ke rumah dulu, ben mat tinggal. OTW. Aring becitung bae kon kele buna. Mulai ketemu di rokok. Kan maring pahe beri. Bun. Mak datang ke TB. Di mana tinggal? Mak tinggal merantau bun. Merantau de emak. Pola ke Kalimantan ala ke Batu Bara. Deki baking mulai mak di mobil boleh ngari berin ruah. Jam merantau ku. Rokok keresitung. Keresitung rawan. Iya bun. Mangka perempuan kita mulai. Dia mau ke rokok kemarin. Dikrikin somet. Jalan. Kelang kebun.
Beda apa bun? Mak kerja penting lah. Kaki tak terwala aku tuh. Ya mun laku kok tak tero bun. Cuk saya nggak bisa ruah oleh pesi tanpa alako. Jadi mana mau tuh? Ya berhubung tak nemu, tinang ko alako wah. Seperti oleh pesi. Engkau serius Don? Iya bun. Asli kok pusing udah nganggur. Laku nasib dari saya keberak ke timur. Kapan butuh pesi? Pas seberang tuh, dia segera naik. Ya mun kakek gelem ayah laku ben kok ke Sorbaja dulu. Kebetulan engkau satia muka gudangannya di Sorbaja. Resarian logam 2. Lokasinya berenang Sidotopo Kidul nomor telok, tepat nang pertigaan. Udah rumah, gelem. Ungguan bun. Iya ungguan dul. Cuma engkau di sebagai apa bun? Cuma engkau tadi skill. Ya kakek terona sebagai apa? Tedungan bun. Ya mun karuan teradung tedungan tina tak usah dul. Engkau malah ke orang lain boy. Aku aja bun. Ini kok siap udah posisi di mah boy. Oh iyalah, laku pan orang kok ke Sorbaja. Iya bun. Ya kacangku ganggu deh. Hari gue dengan kaki bun. Iya, ada apa dul? Mak punya rakas bun. Pulang tidak tuang sapun nah. Mun kakak Arya padeng kas-rakas. Keng mun kangko Arya padeng dunya. Lama yu masuk wak majepar ben pudin di dalam roh. Din! Par! Kaki dul. Tutingari lah akong kaki din. Bungabuk. Patut mo live TikTok doreng ko cak coba. Ya din na coba dul. Cang ko nang nagenari ya. Maki ganteng mo raja kuling. Cak buleng ada cilingake. Apa mayu patanyang orang dul? Kaki dan nari beniking interenging tungi kan? Tapi entar alako. Alako apa par? Jadi yang ngeteng bareng dul. Oh, saporan na par. Sekelas dulu mau ya aku ngaji ya. Pasti pakuwa, abi oreng. Nacak si magengsi radul. Banyak orang raja otang pada nagengsi ya. Lakalako. Temu berapa teng? 5 kintal betong wolo bun. Total bayar 10.200.000. Berapa juta dulu lah? Karen transfer aja. Siap bun. Sekelakong. Depan bun.
Main bos ya. Cek gendeng aku kele. Coba karo kasih ngari tak dibelikan 10 juta dulu terus. Ya ini dulu Din. Ya Allah, cek saran nasarin apa sih? Cek karo nga Arya leka, la syero kaki dul. Oh iya Din, dem makalebo na, maabi tak gudang. Iya, cek lah nya macerekan dul, beda roman na. Cek nyaman itu cerekan Din. Mending aku uben kakek, lah aku milur saran na, hasil milu cap-cap tuh. Iya, mun kakek terau dia cerekan dul, pakuatmu adalah patajem pikirna. Mun karo ngenang-ngeneng kaki dia, makai siapa bisa? Olah ada ye Din. Orang berdekat sepakat loh ya. Dek mau ngelak bener kali bunda. Pasti pengaki luar. Kurala pangeran. Arah apa Din? Enjak dul. Engkau keng paling takon. Mun kalau kan tak jujur ya. Apa sih kata kok kaki Din? Cita akan ditemu. Kali bunda kata dia dina. Bun pule. Kali bunda tak kira apal ketemu setengah bareng sebelum gudang ria. Si apal kasih gudang ria karena kok ben kakek. Dul, mun kakek ingin nama kasomberang, maka cek keme somorang. Idin nak riah tadi somber kau dian baging kok ben kakek. Tadi cek sakrosa. Sambing, mun kakek ala kata jujur, apa sih bekal kau lebih kakek? Tak karo besi secerek jia. Mun engko anggo ojen resek tapi benar. Ete bang ojen deris tapi neng saare. Artena hasil raja dari kalau kan tak jujur dia, so ini karosa kecil. Tapi mun kaki sampai temu, maka kaki bekal kasta selanjutnya. Dua apa kaki Din? Pada tanda aja kijang melanceng, bisa kesoki le ketanda. Keng Din ya. Odi repelian, mun kaki sampai salami le. Manusia sekemak, boleh tak kira bisa garansi, termasuk kalibun murleke. Kiba dah mah barang gitu. Kata pengaki na bun. Oh iya mayu ya terakhir na. Ongkuan bun. Iya mayu. Karo dia barang ah. Iya bun. Mayu kiba masuk ke mobil. Beuh, mai terakhir nak bun. Kan dipakakin bareng. Engkau bener keng terakhir kakin nimpang barang dul.
Tapi kok ngeteragin kaki mulai kemur leke. Maksud tuh bun. Dul. Engkau lah beri kesempatan. Keng kaki tak kening parcaja. Setia kaki kembali ke pengaturan awal. Atau kumur leke itu di pengangguran. Apa? Bisa ada ibu. Si patut atanya deh iya jengkok dul. Engkau lah beri lako ke kaki lah. Apa kaki mak deh iya kangko. Arusak tangkap parcaja. Sengak dul. Mun kaki ke parcaja orang. Jaga ke parcaja dia cek sampai poro bentunya. Orang mun letak kening parcaja. Odin tak kira yar ke.